Assalomu alaykum, hurmatli Donikeji kanalımızın görüşçüleri, mal çarba görürmandары, salamatсыздарбы? Bugün 21 mart 2026 yıl. Barыңыздарды Novruz bayramыңыздар менен куттуктайбыз, туугандар. Мындай коз-кочкорлорду койлордон тартып көрсөтөбүз. Коз-кочкорлор канчадан экен байке? Аны 50 деп атат. 50 деп атасыз. Коз-кочкор экен, булчу бул. 100. Бул 100. Тиши кандай мунун? 4 тиш? 4 тиш экен. Коз-кочкор. Бул линиясы барбы? Кораблевский. Кораблевский. Бойлуу экен, бою канча чыгып калат? Билбейсиз. Kulak bozu 20 plus. Kulak 20 plus boylуу экен. Номер айтасызбы, байке? Номер Же мындай эле сатасыз базарда? Мындай эле сатабыз. Мындай эле, макул. Мынакей. Видеого лайк басып каналга катталганды унутпаңыздар, туугандар. 0707 388 350 реклама үчүн. Күнгө ишемби. Эртең дагы болот, жекшемби күнү. Туугандар. Туугандар, мына ушул жерде койлорбу бул менен? Koylar. Булар жаштары кандай? Noğu 3 tuğan koy. 3 туган кой. Коздун алып калдыңыз. Noğu 1 tuğan. Булар баардык жаш экен анда, Bir tuğan, bir tuğan. Бирди туган койлор экен, чоң. Toylek. Бул төлөкпү? 4 tiş жаңы жарды. Жаңы жарып 4 тиш. Мына тишин да көрсөтүп койгон. Мына туугандар көрүңүздөр. Мына ол 4 тиш экен. Kulak taza 20. 20. Жаңы өтүп кетишти. Boyu 90. Бою 90. Баасычы? Bunun bazı $1000 $1000. Kalganları kurukka 50'den. 50 000 сомдон. Buna jolda düşürüp beresi. Ага жолуна түшүрүп берет экен. 50 000. var. Бул ургачы булар бардыгы? Urgaçın arka koşkor. Наркыма кичинекей кочкор. Бул Urgaçı. ургач экен, мына достор, 50 000 сомдон. Jo bu 35 so'm. Бул 35пи? Мына койго жараша экен да баалары. Мынакей. Көрүңүздөр. Булчу бул. Канча айлык бул? Эркек. 4 ay. 4 айлык экен. Номер айтабызбы? 706 0706 070 070 060. 060. Çalıp сүйлөшүп, доставкада кылып бере бересиңби? Уюштурабыз. Уюштурабыз. Могу кой канча? Koylar, belki no tanda olamız mesela 2-3 başça. No da başkazın. Мына башкасын. 2 başın olamız 50 000'den. 50 000ден кылып берет экен. Койлор жаш эмалар, Жаш bir tuğan koylar. Бирди туган экен. Тугандар. Bir ikisi toş. Мына чалыңыздар. Могу бөлөк экен, өзүнчө көрүнүп турат. Чоң экен. 90 santimetre жаңы ölçüştü. 90 kulak. Узундугу да узун экен, Мына ушундай. Кайрылып, эси менен сүйлөшө бериңиздер, туугандар. Чалам деген, алам дегендер чалыңыздар. Макул анда, Кана? Кана? Ушул Фокстун небереси, Карабалтадан. Тишичи? 4 tiş. 4 тиш. Фокстун линиясы, небереси? Neresi? Мына куйруктары көрүңүздөр. Баасычы, разрестер да канча экен? 60 доллар bayka. 60 000 сурап атат бир тууган. Номерин айтып кой. Az. 058 058 133 133 444. 444 eкен, мына кочкор. Фокустун небереси дейсиз, Бул ургачыбы? Ассалам. $1000 сурат. $1000, жанакыбы? Yok abi. Жана тартып атпадым беле? Yok lazım geldi. Азыр келди. $1000. Кайсы? Ландрас? Landıras mıydı? Номер айтып коюңуз. 8 aylık oldu. 8 айлык коз экен. 708 01 93. 01 Кулак узун экен, Ulan uzun 20. 20 плюс экен, Достор, мына ушул жерде жакшы койлор, козулар менен бар экен. Козулуу койлор кимдики? Сизби? Кандайсыз байке? Баалары канчадан бул койлордун, козулары менен? 100'den buna. 100'den? Birey жалгыз. Жалгыз тиштери кандай, жашпы? Kulak 20. Кулак 26 тиштер, эгизи да бар, бири да бар, бирден да бар. Буларчы? Булар сиздики? 60'tan. Булар 60 000ден, Козулары менен. Онлайн сатасызбы байке? Айтып коюңуз номери, калтырыңызчы. 058 03 03 1983. Түшүрүп бересиз да, буйруса. Мына козулары менен, козулары да жакшы экен. Бул жакшы кочкордон качкандай эме, тууган? Тууган алаксып кетти, башка менен сүйлөшүп калды. Биз көрсөтүп берейли, мына мондай болгон койлор экен. Алармандар дагы өрүп атат, мынакей. Мына эгиз коз менен экен бир нерсе. Бул навестин астында ушундай койлор бар. Кой канча экен, байке? Мына кой.
Oy bağlısı 75. 75 kısır bu, boğaz bu, qanday? Koçkorga dayar. Qo'chqorga dayar. Tishi-chi? 19 tişi 6 tişki öttü. Tishga o'tibdir, ha? Biri lavash bu? Biri baş. Online satasizmi? Aytib qo'yasiz nomer. 755 755 01 01 09 09 87. 87. Mana Qo'chqor keldik o'zi. Alam deganda chalg'ida. Cho'ng qo'y ekan, ha? Uzun boyda. Ha? Boyu 89. Boyu 89. Liniyasi-chi? Barmi? Buldozer. Buldozer deydi. Ha, rahmat. Ha, yeni qilgan ekan. Mana Qo'chqor. Qo'chqor kimniki? Ya. Esi bormi? Sizniki? Tishi qanday? Ya. Yosh sizniki emas, a? 130 ming deydi. Biroq esi boshqa ekan. Ha. Nomer aytib qo'y, qancha? Qancha? Bazını ayt birinchi. 25 turadi. 25 urg'achi bu. Urg'achi. Ha, ayt nomeringni. 777 0777 38 38 51 51 35. 35. Biriyle baş mı? Ama birine bas. Biriyle baş ekan. Ha, ma. Qo'ylar qancha ekan qo'ylar? Qozulu qo'ylar. Tırparız bile. Qaysini? Bunlar tırparız. Yo, men jang'ili kelib o'tibman. Al boshqa bola o'xshaydi-da. 150. Güzeli. Bu ne paroda? Janaqa Kayla. ya, Kayla kayla. qayla deydi. Mana quloq. Voy, voy. Bu qaychi? Afgan. Basichi, bu qo'zlar men. Qo'zlar menmi? Qancha aytib qo'yingiz? 130 ming. Nomer aytasizmi? Online satasizmi yo bozordan satasizmi? Ayting. 555 01 71 71. 71 71 ekan, ha? Ha, mana. Shunday bo'lgan. Boshqacha ekanda, mana bir o'ylabi. Biriyle bosh ekan, ha, boshqacha qo'ygan mana. Bo'lganlar. Mana esning ostida shundaylar bor. Qaysi savdo bo'lib o'tadi, bayka? Ke uchrashib o'tasizlar, ha, bu. Qanchaga? 1000 dollar bu. 1000 deydi. Ko'rmay qoldim, biroq hech kim bunday 80 ming berem deb aytgan yo'q, 1000 deb qo'ydi. Qo'chqor qancha ekan bayka? Qo'chqor. Qanday? Qo'chqor. Alaykum assalom. Ya. 200 tishichi. 4 tish. Ne liniya? Liniya taktik. Ha, yes boshqa? Ha, yaxshi. Bu qo'ylar kimniki? Assalomu alaykum. 120 qo'zlar bilan ekan, mana shokoladni. Qo'zisi. Tishlari jashpi qo'ydin? 2 tish jap-jash ekan, 120 deydi. Bularchi, bayga to'qtilar bu. 1000 dollardan ekan mana. Ha, 1000 dollardan deb so'rab o'tadi. Bunaqa Qo'chqor. Bu kimniki? Bayka, bilmaysizmi? O, kimniki bu? Bilmayman deydi, turib chiqish. Qancha bayka bas? 50. Tishi-chi, tishi. Qo'zi ekan. 50 ming. Online satasizmi? Ya. Nomer aytib qo'ymaysiz qo'sha Qo'chqor. Soni Qo'chqoringiz bor ekan, nomer. 0500 072 ha, aytasiz. 072 77 22 20 deydi. Mana 50 ming deydi Qo'chqor. Qo'zi. Qo'zi Qo'chqor ekan. Mana qo'y. Qo'y qancha ekan bayka? Bunday. 200 turadi. 200 Afgan tishichi. Jang 6 tish. Jang 6 tish ekan. Afgan. 95. Boyu 95. Qisir bu. Qo'chqor jurgan. Qo'chqor jurgan deydi. Mana. Biriyle başmı? Ha, yaxshi. Nomer aytasizmi? 507 39 37 34 ekan, ha? Chalingizlar. Alam deganlar. Assalomu alaykum. Qanchadan bular? To'qtilar. Qo'y bu. Qo'zlar. Qo'zilar bu. Mana. Qanchadan? Ekosi har biri 3 dan 6 ming. Mana quloq boshlari. Mumkin. Oho, mana. 22. Qo'zi tish bular, ha? Qo'zi. Mana. Qaysi liniyadan? Krasavchik. Krasavchik degan liniyadan ekan, do'stlar. Ko'ringizlar. Nomer aytib qo'yasizmi? Bunday sotasiz. 0704 91 39 91. Chalib ko'ringizlar. Assalomu alaykum aka. Qo'zilik qo'ylar qanchadan? Ya siz tartmang. Qo'ylar tartmang. Bolalarni aytaveringiz. 50 mingdan uyda tishlarichi? 4 tishma.
Qo'zi tish, 4 tish deydi bunaki. Shu esnasında shundaylar bor. Ko'p. Qo'zilar bilan. Baykem telefon silashib qoldi. Nomerini olib bering dedim. Ma'qul. Mo semiz qo'ylar qanchadan ekan bayka? So'yish. Ya. 22, 23, 24 dik. Soyğonga. Assalomu alaykum. Mo qo'ylar qanchadan ekan? Qo'chqorlar bu. Tishlarichi? Ikki tish bardig'i. Cho'ng qo'chqorlar. Ikki tish 40 tanmi bayka? 40 tan. Ha, yaxshi cho'ng. Nomer aytasizmi? Aytaman. Aytыңыз. 0700 84 67 67 90 ha, rahmat. Mana qo'chqorlar ekan, ha? Mo qo'zlaringiz qanchadan? Qo'zilar 15 ming. 15 mingdan ekan. Urg'achi erkak qanday? Urg'achisi da var, Erkagi da var, urg'achisi da var ekan 15 mingdan. Urg'achi. Urg'achi nima? 15. 15 minglik. Do'stlar, endi bu joqni ko'rsatib beraylik. Bu joq mana bunday bo'lib qoldi. Ko'rdingizlarmi? Zaborning ichida bo'lib o'tadi. Ha, buni tortdik, ha? Ha, mana vaykalar endi o'lchab o'tadi. Qancha chiqib ketdi boy o'shanda? 86. 86. Moshni ekan Svetlidan o'ngi. Bu 88. Bahası qancha? 150 dan. Har biri. Bu boğaz bu. Ha, egismi? Ha, egis ekan. Mana. Bu da 150 ming to'qti ekan. Kim sizniki bu aka? Sizga balanqi? Ha, bu kishiniki. Mana o'lchab o'tadi mana. Ha, 3 bosh ekan, cho'ng ekan mana. O'lchab o'tadi, ko'ringizlar mana. 90 bu. 87. 87. Juni da var ekan. 86, 87. 150 mingdan deydi. Tishi qanday ekan tishi? 4 tish. 4 tish ekan, birinchi tur. Bo'g'iz ekan. 3 o'tang 150 boshanda. Mana. Tushamindik. Erkak qo'zlarining ekan. Nomer aytasizmi aka? Yo, bozordan sotasizmi? Bozordan ne kadar? Ha, bo'ldi. Bozordan sotamiz. Bozorning ko'rinishi. Tug'anlar, endi yosh muzolarni tartib ko'rsatamiz biz. Kanalga kirib ko'ringizlar.